E kaua kele. E kaua. E kaua langa lea a fiel palmia. A fiel fionga di palmia. Yeah. A so lua se fulu o le aso atai au lea. O lea o le a whaata pena mai ai le fionga di tamai tai wha masino. I a talasa sa anga atoa. Mo le tō laulauina o lana whaaiunga wa leva o na whaamoe. Leva o wha puku. Wa leva o na whaapulo. Wa leva o na whaaleo leo. O le ua o mai mata upu whaasoa le vanga o le fiafi. O le asoa tae au o lea o le a tātou whaalongoi nai le tūlanga o le case wa leva o le tātou whaatatali. It is not this case of the century voi le but it's part of. Yeah. E kaua kele. E kaua. E kaua langa lea a fiel palmia. A fiel fionga di palmia. Yeah. A so lua se fulu o le asoa tae au lea. O lea o le a whaata pena mai ai le fionga di tamai tai wha masino. I a talasa sa anga atoa. Mo le tō laulauina o lana whaaiunga wa leva o na whaamoe. Leva o wha puku. Wa leva o na whaapulo. Wa leva o na whaaleo leo. Ia, a maingi la ngonga wa o le laka laka ale i a kaua. O le mawalulunga fo i o le vela mai o la ngonga. Ni oke kau mawhanga fongi. O langa karsanga fo le kakalo. Ia makau ila oe. Ko fia ngiba aso kakalo le kungu. O fo la a whapela le kakalo makako ma mai se kali kai au o se kali o le kali o le karsanga. Ma kau ke longo fia kali o le loku markali fo le se kali se loku. A whapela o lewa karsanga le kakalo monga ia. O kakau fo la ngā ngai se Faaiuga sau manga ia. Ai me se pia kakilkilo le history o le case ngai. Ia makulanga le case ngai. Ia makulanga fo le o le Faaiuga le o le case le. So o kakau la o ngā fio mai le ka mai kai whamasingo kai au. Ma se kali. O se kali mo karosanga mo ria monga ia. Mana tua mai le atua. E tele tangata, e kau tau tele whaata la fonga nei nisi o whaasala lau o la tau langa le melea, ma tau langi le melea, e loka la audi kai hau. Afa ule wanga whai. Tu lau sunga le, au fionga li pā le mia. Mana tua foi o le ua lawe vea umai lalo o le treason. Ma su enga ia wa vatula le au whaasala lau ia nga i le Attorney General. Mana tua mai. O se la fonga maka ukia ar ko inga la fonga le nei. O matua tu shua la foi. Tangata ia. However, o le ala ata tau ta pena mo le aso atai au, mana tua mai. O le ngani muli a le fionga tamai tai wha masino. Ta lasa sa anga atoa. Na fai le taimi ai le ita ape ai le tola longa fai ule na mawai atu nei. Ma ia mana tua e tau te tatalo mai mo ia. Mo au. Inga ia whai rea mio kong. O dai au la, o le ala ka koua la sila miore la lolangi, both locally and globally. I le tūlanga le ata oto mai ei le verdict o le aso atai au. Guilty or not guilty. Ai pe o le a wha guilty uma, pe o le a no guilty uma, ia pe o le a some guilty and some not guilty. For that, we do not know. E matua tātou leiloa ina lava. Ai a fua i taimi o tō laulonga a o whaanga solo le atou. O i le o ke kau mawhai e kau koe kakai heiro ma fau Samoa. O i le toi whaatepa tātou i le aso na whai e tō laulonga. Mua o le tangata the top man. Ngā whaamoe uma i ai. Ia le makanga ruenga o leo. O ia e tasi ala na upu. Pifi akoa. Ai kula i mai. Matua i sa meme whaasolo ato. Longo. Kom singo leo. Ele teimi le na. Tusa o ila, ia te au. O a o mangi si mori maunga i lalo mai le ato. Pe ia le maal komi ngō hui le. Palasi ar kama mua. So lofa uma kua markoke.
Ko ngā Faaiuga nge whai ko ingongu. I le whanga inku skula fong. Nena. Ia te uia. Moni leilau sau noa, le ataua. Ai ai se vaenga o te langona e tatau ona le lifa iai ese mai I to mai whapitoa o la fionga tamai tai whamasino. Now let me say this. Ai oke le whai aku o se kauseru ia kalasa no. Yeah. Straight to the point and to the issue. Ai ai se mea e lauarunga ese mai ai kalasa. Mai isi o whamasingo o malawa o te le whape o te whai atu. Yeah. Le ngai pawana o le whamasingo o ke vai aku. E a mai lunga o social media nga la unga. Nā unga whai loko. There you go. Ai la unga hora o karvo. Nana. E iei lona tō whinga whaafai la unga. Yoe. O le tala le lei. E rang so kanga I mea pa ia. That's exactly the point leo ke wakua. Man tō tā ua i ai ai se vaenga ma ke identify inga mali a tau te tau wai ona tuu. Si ir ka ngaka I lunga. Ai ave iai langa e kakau iai. O ke rei vai ia o whai mengia o ngā whaaleanga ngā ngisi whamasingo. Na pauale o le whaamasino. E tele na share solo mai I lunga. Tūlanga o ana sermon. Yeah. O lana whaamaro si au le au karavou. O ana launga whaaleanga. So, e iai le tū te le lava o le whaatua whala inga a le whaamasino lea. E whaaleanga. So, ia te ula le ataua. Langa ua lead la whaasoa pe ua te tai la whaasoa I le vivaenga lenga e mai angeia. O le kūlanga fo I le o le discernment e whaamoe moe le Faaiuga rea. I le langonga whaaleanganga fo I e maua le whaamsingo. Walanga mga kua o le aunga a kua whaamsingonga ongi kau pure purenga. Yeah. Ai tau mo mai le atua. E leo se whaamsingonga lea kulo o se whasioka ngaka. E leo se whaamasingonga lea o se hit and run. No, this is not the hit and run. No, ele I whai mea. Ele I whai le hit and run I sila fiai. Ai o le whaamasingonga lea. O le masalo mianga whamai leo leo. Ua iai o mākou langonga. E kusa mākou suenga. O leanga whawhau e la auli. Mai. O Leo. O Sam. O Sivai. O Marie. Ma whaau fiufia risi. O whepule ai. Kulouro o ka ua so. Tusa o leo, I le maule a leo re kangi le whamai. Ua iai o mātou taritonunga. O mea whawhau ia, inga ia whaafare pui pe kua ia li mongi. Lea whaperitania, conspiracy. Yeah. Conspiracy theory fo ia. So ia te aula, e loa o le mea ngaka I peia upu ia whaiso o I a fionga le tua. O le mea ngaka I le malama o raka ngaka. E a maka ai le sira fia o le tua. Ia ke aula, o advantage ia le ngofo ma whaamasingo lea. Pe a whaia mongi mea kau ke whaia kuiai. O a advantages. O lo o iai o ngako mai e tusa o le tūla whono ma vaenga whapena. Ai a ngaka loa. O ngā whaamoe moe rola ia lea. I langa mafukanga, mafangafanga ma rea kua. E sa ore ia. Yeah, makakaro. E ngake discerning ai. Whaamaka o la auli o ska ngaka e kaupure leanga. Mai. Whaamata e mongi ia. O la auli o maria kua. O se ka ngaka e kaupure leanga. Maka e ngā whai ska ka whapea, se mea whapea. E ngā kongu. That's where her spirituality. Malanga mafukanga intimacy relationship with God. That's where that part kick in and plays. So it'll be interesting. It'll be interesting. E kilo I laso kai au. I le mea ka oko ai a kakau ka ule lei I whamsingonga lea. E mtam tau tia. Le ala fo ila le vevai. For the first time wa apio lai se whamasingo e kakaro. Ai mana tua o lai ere tusi tu lafon. Lai ere kusi ku lafon o mea. Tick. No. Ai mana tua. All the prosecutor needs to do is to prove beyond reasonable doubt. Yeah. Ia o lako whaamaongia inga. Beyond reasonable doubt. E mongi lava mea lea ngau pulipuli. A orka ngaka lai sao whai mai ngo fōlea. E ui le tele manatua. E iei criticism. E iei a whaikionga.
e le mawhainga kako alo e se mai ku langa o whaitionga ma vaenga sa tātou tio o mai eita o kai awela wele uma ia e ongo whesitau te ia kai au guilty lo fai le guilty kamaro roli ia le na I have good feelings in the case la tau le tau e o mo de fasoia ele a me foi o vatu sa matala o ma ua lea e a vatu a ma ua fury e a vatu foi ma ua opinion ai le fa pe ele se ma ko so ka inga nga maua nga so ka ia kalasa ai ma se mea ele fo se so ka inga nga maua ma se si o ko ongo lea o tau su e fo se matau ai le ai lava ai nga fa kala e pia ke le ako kala sau mai le spiko ia wa ho ranga le ka fai ka umai me uma ku se le centralize uma mai ia me ese en foi ka o Faaiuga ka ko mai fa masingo ka ko ilonga sila fia i me o lai kupu ba ai ku ia fa longo ia o me lan ka o fa longo ia ba ai ku ia ma manga ko ku ia ma la fo ma kilo i finga ngalo ese ia le fai ka o Faaiuga ia ka wa ia Faaiuga fa masingo le fai ka o ia mai o le vana ta muri ta i mai ni mata le ia taua ora ofisi tu sa o le vai lo sunga le godfather e koe Kolo ngai me kai fa maka uma ngi foi kala lata tu vai se koe Kolo o kele ka mo vai se koe Kolo wa umar kai mi Kolo wa umar kai mi o Kolo wa umar kai mi o Kolo o le kai mi ngai o kai mi Faaiuga ya o kai mi Faaiuga ma na yellow fingalo ya ja fo ia no there's no more tomorrow or next week Wata tau ona ki liver Faaiuga le so te au. Ma nei o factors ianga e sa ngoi ngai. Alu nei la so tanga o vatele. Ai ko yengi pi ongor maka upure fa ka inga. Te o sa wa enga fa pe kiutinisi ele kiutinisi. Pole altu lango le. Ola fasidi. Ola fo se ngalu wenga la to e faili atu. Ile to tau o mainga wale wa fa ma vai ko kele. Wa fa ma vai nisi o fa aululungo leo. Lea sai to tonu matau ava meina le mata upura. Wo isi fea, wo isi fafo, wo isi wo ropo fe o ngingi mo isi. Fa ma vai isi. Ora pinga la tetala. Okay, so to me. E ia ilo utari tonunga ole a fata oto e le fionga fa msino le ala fuor case lea. Ilona ta o tonga tonu. Sa o lei. E lei a ko mea o mai whainge whaise whai unga guilty, la wai. O ngā, o leo ke kau mai kau aku. O leo ka ko wha masingo the conspiracy le mele o le kau pule. Ai kau ke li lokea le a ango o le mea ngaringa maa fo le mele. Nena. E le me whailang ka ko oso whaise whai unga se me whapea. Walanga lenga musu ia kako i kue kali ia meia. Because ele o kunga fa psikonga o le kulenga kangi o la ko provinga se mea alen kam fai e baku ka ko e fai ka ko fa mkala pela la fa mo ka ko fa mkala e fenga e kiute ka ko so o fe kau ya la melenga le kali ka ko langa ele fa psikonga mo ka ko o la ko modianga it's up to them e prove la ko point ai mana tu mai foi na ave uma ia mafu anga recent set tauno mai ai malato evidence na yo le uma valinga lo ba ele to ise se me ko kupu mai ko ya olea sa lor sa malan mere ko koi alo winga le to fa ya tu na tu uma ia ya vanoa i leo ya o uma mai ala to evidence ai wa ko lengi notebooks ese fam ko e ia la va nga ta ala vale atawa wai ko it's all coming down itangata ni to olua Sam Marie. Ole ale wingo fa makalanga. Na matua mauti no ale le talia vaenga ye ko olua inga officially cross examines le na fa e cases. Ele tulanga fo ile na lata uai wa fa mai leo. Na o atu vaenga le fa makalanga. Ma fa kongula ko e fai meia.
Fesili lo le leo mana tua le na cross examine lo sorry not leo le case fesili lo nga ia Marie o le ala le kala inga ulo feilo ai mala audi da ele meden o le ale tala na faiatu ia te oi ai fa mere kala Marie foi le ko ro ma sa me le pasita ai fa mere kala Marie le ka uanga i leo na power tala na fai mai te tau tara sao i le mea na over ai iai alu aku foi Samuelu ia le uso ia Samuelu alu atu foi fai le cross examines le sa fai pe wa ko i fesidi eloia o le fesidi foi le kasinga ave iai o le ala le kala tu lo ale a ule le mali to tu lo le fionga le pare mia o le ala kala nga fai aku ia wa le mele ka kuri pe na tau fai atu se tala foi lele ai oi a fesidi aku ai fai le iai ioe nga eva ai le me lea nga whaakongu o e le ala i kia roe kaufanga ma kou ma ua ma olo ai fesili aku ai sau warkali le nga sau warkali Samuelu o le e kukusa mana mea la e ka wha mau mauro fisolo leo na fai mai e tia ia o kaukala wha maongi i le mea nga o ma ai iai o le are mea nga o va ai iai o le are mea nga kupu kaukala i mea nga o le la o ke fiu e kau va ai i vai liu o le melea. Po o fea se vai pangoa e ongo sao mai e kokongu. Se kioti fo ilele o le sunga le pale mia. Yeah. I le ko orua lea, wakaki ia la isi i kulo. Isi a tangata i tulo le fionga ya li o tofa ya li o le fionga fipulea i fai matasu a misfo le tofine ya lise. Kaki ia la lato, ai to e su ila le matore ni wanga i ko orua lea. Ua fiu e fai a koe le ise me whapea nga o iei a mea nga ma whaakongura ue whaasesengi a la kala. Nga pauana mere nga kaukingo e Marie. O le fefe i leo ma mea uma le nga sui e yang kala. Nga le nga sui, o le fefe. O le fefe le nga la nga sui kala arkingiki. So, mana tua mai Samoa. Tasi lea tua patatua or keisi lea Kakau. O le a maua lunga i pointo Samoa i le Pasifika ma le lalolangi i tūlanga o le maua lunga o kaku whamsingonga. Ma le intelligence ko mai. Pe o le matuapa u maua laloa. Lea nga mana tua mai. Nga whaaperekangia le whamsingonga. O kei siang o aku e whairi mea. O le whamsingonga nge ese ka ua ai el Pasifika ma le Commonwealth. That's exactly. O rongo inga o se Faaiuga a mio kongu. O le a wha o ngai whamsingonga e whunga nge mo cases. E fuafu e isi case lumanga. Ai a wha pēr nge e whaifo e le whikau i waranga makau le fo. Ele ngā kako le whamsingo. Kai kongu mai oe. O lau o levanga i kali o menga isi whamsingo o whange o Commonwealth. O levanga ngofu markali. I kaimi whain whamsingonga. La fo whaira ko whamsingonga. Yeah. O la kou la e whiwhiria le whaangare keisi lea e whange nge fua e isi keisi lumangai. Ma le kongi keisi lea la pisi o whaanganga awangi ali fo tesi a keisi lumangai. A whai lote whai atu na matua public ia le whaingore case. Le nga public walanga, it was all in English. E o mori mau le tātou a komesina mo e marisi nga whaaperkangi o nga translate interpret o lo winga la whamtalanga lai whapengi kero o la wale wanga ngofo i whamasingo New whamasingo Australia whamasingo umor Pasifika la wale wanga ngofo marako whaiunga marako wakari la wale wanga sa whaiunga e o ia fiki konga Pasifika o la wale wanga sa whamasingo o le a mata i tū ma sila mai o le a la se Faaiuga o le a sa wei Kakau Kakau. Hopefully se Faaiuga le lei. Se Faaiuga le lei. O le fesili lo mafofau. La taola tatu tala noi fury. Yeah. La tala noa la ta mai le fury le na fatonu ai le se fury wala ngol mori mau sa o sen. Le na ru ta u le au le mali toa. Ua whaakongu ngai ai li mongi. Yeah. E whanga, ka kōranga nganga ku sao Samoa. Awere ngana tu sao whawhingo fie.
e whangala ua maolo ta ua tu male no fuanga e kiri mua i kau mea singa popo konga ringa whai kau mea singa e pe ta ua le mawhaina whaatau nu i tau mea sina ona toi whaatonu ro lea e ili si popo konga le la whai ar malo i uta i Vailima o ngā ka o le whaile ta analysis ma le ilo i longa o le whea o ka ngakangi e iaile ngaunga e whao o se leanga i le se kangaka o se kangaka ua mangu maa lopo se kangaka u whaia inga le la ka o walanga o i le ke whaia kuai e se a meidu i le kusi e se me ka ua common sense ma whako whala inga le ia taua o le whea o tangata nei e to alua e most likely e foli ai le tuai ngā pito lea o lo fia wha o sala a vea ngā kala e koe ave se mrewhasu kangaka ke uma mawhakere o le whea tangata e fia tau i masui o le tangata ua maa lopo o kangaka o le whia i o le kangaka whai me wale maa ngā kai misi o me le so o le kangaka e le isuia o ngā winga leanga Lei, who exactly? What facility? No way, who has the real motive to murder somebody? Is that the winner or the loser? That's the question. But le motive lea. Okay, I'm gonna kill you. Tulo, excuse my language, but that's exactly what's happening. O ai la e ai le motive le ngā la pingiro oe o le winner or the loser? Well, o le sifisi vele o ai kanga kai whaingon kanga ku se whanga ia se ka kirkilo me sa absolutely o ai o kanga kangi whain kanga ku se whanga ia se a se whanga le se whanga pepelo le se whanga pepelo whanga moi a whain whai se ngā rufa kau ia tero ai aku le aku le o mai whanga ia tero so o facts ia o me mo ki no but absolutely o tali foi to tero tangata of course it's the loser o le tangata le o lusi po o whaia inga so le o le kangaka ngā e makua ia la ka ko worku pe te wala ngo ka we fie kuspa ia ka ho ia ka ingo ma peru o ai ngaleanga le loko ngaleanga le loko ka ingo pe ngaleanga le loko a peru pe ngaleanga le loko a peru ai le leile loko ka ingo ngaleanga le loko ka ngaka whaia inga ua le mūranga kaulanga so he was the loser leanga fo inga ave nga whaakongu umai oe osi kaulanga e au ngao ngai mea iau ke loa leanga e lango ngai whamasingo langa o ior ka ngaka o le atua e moma o ai o le awali ia nga piko sili nga pule sa o loko ai sa kangi le loko of course ele o a peru ai sea langa nga mangu malo nga mula nga kaulanga ai nga makua pule sa kangi le loko o kaino ai sea o le tangata ua ola whaia ina ia wale mura kaulanga ona itai lea mai a mai rore ya kulo wa lau fionga pale mia o le kau whaia kule maa theory e kau whi so wangi aku ia i te kako makau fast forward mai lola ia le luma la audi ar maa koa le ala le pule rimoni a yafi o ai la e te le atu lo na avanoa e oso ai e whai mea ia ma whaakongu e whai mea ia o ai a peru o ai kaingo kolo lea nice o ai le a peru o ai le kaingo ia le ngā ai vai kako ia ia simple ia ia afo inga ia tataranoa la tulou la makarangoa te sunga la au le mali toa pe a whapea ngā kau ia isinga o ngā motive whapea mai o le whesiri ai se ala ama i mau waile kaimi o le la au le mali koa e kau kulou e kau kiri ai fua ia li mongi o lai malo ngai o lai pengi fiki ngai malo kulai o mea fou ngai whaia o manguia uma o le ala le mea alai fua ngā ola hai le loko ki ngā ia ngai it does not even make sense doesn't on the other hand
o re kangaka ngā mangaku e mālo o re kangaka ngā ngau e mingiska leanga olonga mawhau leanga iai o ia e mingiska o telecommunications yes olonga mawhau le ngā o ia ngā mawhau o ia sa o e koe fo i mai lor pa inga favor los tu ia ngai so o mea o mai nga fa popo i runga olonga maasias na fua ai loa le me tau o le loto hita ma le loto tingare atu ngā kongo there you go o re karinga sia ka komo ka upu karinga sia ka komo ka upu i mea e whaingo fia wa e se mele le ngi kakau whai karu mai ngā kaimisi o mai so lima kausanga ngā mewa lea me mele anga me langi whai mai se ie fwis kaimpo le kawa koe whapea ia ui lea mo loko fa mangalo mai ku esero ye me le ai mo se kaim papenga all evil in the last 5 years absolutely lo vinga dai wo tango to e mai le case le langa o le ai le ai o fa mai o le waka pule o mea o mga fafau kulo wa le laude al mali to nga fafau uma le laude al mali ko fafau e fo eskamoli o fafau e fe pule ai fa mai wa o fa o nga se me fafau umai really ya tate musua o ke musu e ko e afere ke sale afama ma luanga lau ala nga olenga fa mangingo mai lava ele fare kua mua kulo ia le sa mafuka ma luanga lau fa mangingo mai fo e kuila epa lenga fa makala e kuila epa nga fa mangingo mai le mafua anga tu atu o tangata valina aisea ua ika le si walusi loser ai maua ele wina maua uma me corrupted ia vai o le mafua anga nga o nga fo wala ku luanga lau maua uma me ia so o luanga lau o kang kamang malo ai papa i lo ma va o fo inga vai so in this world o lo ka ku ngofo ai hello e impossible le ko inga me ele make sense le me o lo mangu malo ai e ko ma fo si vanga nga o amin po hikila ai le kai make sense la na le no to faiatu se le nga o mea uma ia nga fire e ko me singa le nga ese ni tu sa o mea ai foi se sikanga ka kuloa ai se sikanga ka kela longa ka kaunga koe makua isa mangia koe avaku e ku lai mea ia longo ele ngaka nga olongo au Harry yaga mong ia kala favor lenga ai sila le atoa le vai o ile faingo fia ia fatu meu mafofonga vai la nga nga lawa lunga le poko solomonga lawa lunga le poko solomonga ai poko mai ya o le fai unga le keiso le pepe fu ma faingo fia me nga la le faingo fia me ele poko mo incula fongo ele simple decision nga fai solomonga o le winga nga le ka ke ka fai ko wa kai fa pe umaro nga fai nga o le fea o la auli le mali toa mali moni mali mena tu por fai nga palota e ono yai se motive po o se nganga ele elea e ono fa tupu se masainga pe tau i masui se kangaka oi ya nga e siri aku o kangaka la ua makua le pai o kamba o le pai mar kamba o fia pai o kangaka muanga le kau purpuli ai o te le marita mo le aso tai ori ato inde ai o ranga ka fonga fai se ka ko la lo o ia il fam cinco malanga ele ai long o moele e fai se me ko finga ka ai sa lo ko lo langa ko o finga ia ngai me mo so kanga finga ia ai fai el mesa e baba fai ma mara kanga ka lai lai kaunga la bea wala nga maro siya so kanga akalasa malimongi malbayang alay kele so kanga ia tato wo la tango le atau ai lau atu isi motiva alimongi avol mafu angale ale na fia tanga telta por kalangi
Kilo manga ya la ka fa masingo ya ka Yeah, fat ka hol ka wa fa masingo ka. La fa masingo. This is the Tautai is called. Yes. Now, who has a history and a current history of bad motives, but to destroy people? Ia la ka ho. O le hana mele nga kupu mai ngai yanga muro. Oi leng fa ala vela me. Oi leng fa ala vela me. Oi leng ko pe affidavit. Oh hai. Limongi. Aleng fa mai ai. Limongi. Raymond. Come on. Ai le fa longo nga kadinga ele o nga yanga mo fa longo ile recording. For what? For koe. Oh, for koe, sorry. Yeah. Mai nga ko yai. For koe nga mo fa longo nga kadinga ile recording le nga o mai ya kuiloma. Limongi was not there. O limongi le ka yo le nga yai o mai ka ko. O ia nga oso fai uma me uma nga di poki uma mai runga ele la ko musi pepa observer. Ua. Fai a kur kala nga mulo o kere fese me nga fosi ya o fa sangi. Nga. O inga fai le affidavit. Limongi. Oi limongi, fai lau kusi. The worst ever fai lau kusi at HRBP. Ia wantira. Ele lavar nga. Ele lavar nga. Faku ele lavar nga motive kasi kau ke vakue. Oi la le history o le me ka o le ugly motive. Le ka ke fa longo I me e fai me la o I fa sa longa fonga. E koe vaku sa si motive. Kele. O le porkalame ma le ei ma le HRPP le iai. E ka lepele. Fast. Kasi le ngā motive. Whamai, ele ia wha pa inga ngei, le kausanga ngei, wa overthrown. Kasi le ngā motive. Se ronga se sere me oso mai le lafu ko aparmia la audi. Kasi le ngā motive. O me leo ke fia fasisi laku, o Kakau fonga whikalai leo whiriwhiria ngei, o loau ke kisio. Ai fai a kwa manu nuele uro. E fai a kwa manu nuele uro. Kasi nga amoki. Awan fa sa moanga sa ayo me yo motive mo me amoki. Amoki wo yo ka miki e fai kala amoti. Ma ai. O ai la le tangata lea e tau pule leanga. Fa sa moanga nga. O ai le kangaka le ngofo maanga kau pule leanga. O le kangaka ua filifilia e fai mawhai pule o whare aka kōru. E ila longa uru. Whamai Samuelu e fulufulua lona fatafata. Ai tape. O skanka foi mkwa le whako koenga kule epa kai mea konga la whakase kule epa. E kasi e kakauna le inga kule epa. Ia. E ngofo whapiripele ni mongi. Ai wa levang whakasu li mongi nga kere whapiskali mongi. Atato vai. Ai kasi lea ka ngaka o lea lava ngofo kiuti ko kongo le paremeni. Samoa. Lea le o whakua se kala. E make le o whakua se kala. E saola o kala lea tau. Ai sao. He's guilty. O lea. Contempt of court. Parliament. And parliament. Wa alango le lako harmony agreement ngale o se whemaian. Ai koe sau koe contempt of court. Ma ai. Tole. O le leanga I or ngā mea sole. O le ala le isi o angi si mea tu lou whamasingonga. O angi si mea o kokoe. Whamaira kara ruka ia ngā omi. Aru. O ruka foi po ngā omi aru. La o ma. Whamai aru ia oe. Sau I ngā aru o le ai ma se isi mea o kokoe lo mangapa. O le fasiri, I le urupa po o lea. O iai ea se mea le lei o kokoe ia oe. O iai se isi mea le lei o kokoe ia oe. Pisai le I ila mai o rou. Yeah. O le fasiri ngai kusa. O iai se isi mea le lei e ongo kupu mai ia oe. Kako wola po ile kiuti. O lua ia ka kia ese whamaroroku le parange fia. I whakoma. Whakoma ko inga. Si ka whamunmuri e.
Te vai pia fe ko inga. Ke longa le sa. O ani le ke ko kalango e ka kala. Guilty mai fa masingonga, guilty mai le parlemengi. Sauanga motive o ia lei kua umo me pi o ma me leanga ma me kau fa asoso. Ka ko o ia lauri langa kau funka ko su e pengi motive lauri ia. Ia. Ta to wor sunga lauri le male to. O guilty lauri. Ko lu se lau ma kupu wa keisi molianga. Fenga ye. La le wanga rua ai nga kayo fanga lo. La le wa makwa nga rua ai nga kayo sak pai kia manga wa so ro edi sami. Kau ai uma nga fa masinu. Eyo. Ele guilty la se raudi. Ka ko mai le parlemengi. O mar so enga nga kau fai la akongi o ko la toto mo fai e tongi le lua ala le menga fai. Ai se fele ku musu le nga pa ia tu ilunga. Kula ilunga fa ma vai la nga ese mere la fa yawe. Ma nga fa sa winga mai lava e winga o sa vali le vangu o le ko le oki o ke le fefe se mere nga. Ma awa o ke whaakasi ia ke oi, o ke mua ia ke oi, o ke muri o ke o ngā kokong, o mea e ke whaia o ke iai, I will be there. I will be with you. Mai, lea lana ngā so se kai mea e kau o kuai le peru. E kau o ku le peru ale wali ia. Ai whamai o fusi ro o i suru ngā kiki o lea mi o kongu. O fi whaka, ai vai. O foi, se foi me fez ngai ngai me. Se le fa la mi o kong. Ya nga o fi fa ko la mi. Ala la winga ole tatu fa langa le la ma o sa ili mai ia la audia le mali to pe ia nga motive e pe kioti fo. Sa vali I fafo. Ele I kuria le parlemengi, ele kioti le parlemengi. Aina tu la I matu muniatu. Aruaku fa ifo ia longa I ku malo. Sa ku puama sa mari ko ama a inga lua. A inga lua mar farikoru fa ia ko foi. Ele suia ma ko fa inga o oir kamang filfidia. Ai aruaku ai ko fa sanga mai kuila epa. Ave o ma ya ma sava ile ngo foi uporu ave fa paro ka sava. O tou sira sa mo I menga fa ia ka ia. O ma ko foi mai o mangu malo. Ka penga mai fa inga paroka. Mangu malo mo re uru I kaimi wa ko ila lo ai kuila epa mai. History. How many? 40 plus years in the making. Leva ko ma fainga sui. Oi kanga faia. La au le mari to. Ai nga yeso nga motive fa pe ave kula e pa fa far pui. Harmony agreement nga kalia. Kalia. E ui ile nga waku ko akele. Ave lor ko inga. Avaku ye mare uru ila. Avaku ye mai si awari inga. Kongi far pui. Ai saure kadi. E hui so Kakau le fia li akau. Ai umanga inga. E faile harmony agreement. O yai langi motive fa penge o le anga I ku ia me. Ne. Ai. Ia fa au sa varinga. Lang o le kau vari aku penga ye ngi winga le anga fo ie mangi nga le yo sunga la au le mari ko. O mai ia kanga la ai mala fa fango fa kasi. Fo mai Yesu ya yuka make ai fa kasi male ngakea. Fa ala kainga. Oi. Idi ko kau kua. Idi ko kau kua le nga ave ye le fa mua. Mangu malo mai by the way. Le loko le lei sai ai. Ele inga ngau e kongi le moa e ule afa ele fia parmia. E ui nga kako fa yaku uma ua se lau firfiringa. Yangon mafuanga le ia tau nga ling sai lau fa iku mua. Mafuanga kongwa le nga ling sai lau fa. E mafua mai inga ua le fia ku mua. Inga ua saude ma vaenga moangu ki afa mai. E kau kua lo ua kari of pule ai. Ai au I kupu. Ma fa au e so o ai lo ua kari fui avai ili. Lo ngafa. Fa mai ku mua se pe wale manga ia ia. Ava venga fa kau kua lo ua kari mongi. Ai fa mai le kali kupu ku mua. Lufi marun muanga. Se ole ngafa e kasi. Ke longo manga kua va ver me le atau ina o fai filinga alla au le mari ko e pale mia fia me. Ngafa e kasi. Ya. Wasai uma vai ir sapotas wasai uma le ase si ele sai. Yo ava nga me o kinga inga. Nga kinga inga a e lai loa e pe peser pungia lava a e lai loa.
ai ese kanga ka ua ave ilo filfilinga ai sa war tu malu Samoa ko apea lo ko finga a mai lo ko fa ko kwang le ua ave mai ai o ye langi motive langa o le keywords le make ka ngofi o le fai ko lo longa o kai uma kai mo ka ko lo o le adua o le fai ko lo longa ma fa masingonga o ye ngi motive le anga o ye ngi winga le anga ngi winga nga kia o ngai kai o kau au mai ku o meia le ai nga o le follow o le ongosa fa alu mainga fa kasinga ma alu yo la menga kupu nga koe fa ale kongu warva ma koe fa ale kongu koe fa ui fo ile ora audi le makwa kelo le upuia makula ma ole ale me okula ima ele mafai ngaru ese le nganga o le atua marika ngaka ke faia langa mi ko ia ele langi motive le anga ayengi me ko nga motive le ngar me ki ngai kusa aye se silanga ki ngai nga ko ki ngai nga ia ia ma ko ki ngai nga ia go through le masiasi go through ipuanga go through i upuia langa o afo i lango le fast nga makwa kau fo ile pua marafo sala fo ilanga langonga kangaka o le alofa i kai ya ai au mai ya sianga ku umaluma sianga au ngang ko arkai e ya kai au malama kai ya lalori ala inga sa sauman le la wo ye na ngiran melo bo ye wa ngeila or ku la longa ile fionga le famsingo e wa vakule ma version fa le nganga e ua mafekangu fisa oa e ka kala ku fa ko fa inga fa le nganga keislia mongia dai lango le fisiri ku kasi e ai se mea manga ia o se file mu e mapunga mai fofonga o limongi o fisiri ale even o ke fisiri ku ya o ko ia ko ke HRPP e ai se ave ese la loko ika maro ko loko fia kau i masui ai tato au mai ala le me ka o kau se file mu e ai se file mu o luai mai fofonga o le kanga ya ni se me nga